Ovaj video može promijeniti tvoj život, a meni je više dopustilo kako već moram govoriti 100 puta jednu istu stvar. Sad ću reći, što bi rekao? Ovako, ja sam se smirio i samo ću da vam kažem. Ako ste na mjestu gdje hoćete da se ne ponavljam ili gubiti ili dobijati, ja ću se ovaj primjer gubiti. Kile ili tkivo, morate biti svjesni da je kalorijski balans najvažniji. Ako ne možete postići to tako što jedete manje, a radite više, najbolji način je da mjerite taj kalorijski balans i da vidite koliko zapravo jedite. Ja sam to uradio na malo prije pola svoje transformacije i strašne rezultate sam imao, znači izgubio sam, mislim, 6 kila, tako nešto ima, to bit će. I snimio sam ovaj video davno, možda prije par sedmica, gdje hoću ponovo to objasniti kako je jednostavno mjeriti svoje kalorije. Pa eto, za oni koji su zaglavili negdje i žele da krenu mjeriti svoje kalorije, žele da vidi neki napredak, pogledajte ovaj video, možda je malo i duži, nešto bi trebao biti, ali pokušat ću da ga skratim što više, da uvijek volim da kratki videe neke pravim da ljudi nauče. Mada oni koji hoće da stvarno nauče, pogledat će i duže videe, oni koji stvarno žele postići svoj cilj. I to treba ja da shvatim, ja uvijek volim da kratki videe pravim, da što manje informacije, pa možda se negdje i tu srž te informacije izgubi, treba je možda malo neko bolje objasniti. Ali evo ovaj kratki video, jedan primjer, mali obrok, mada čudan obrok, ali to je jedan od obroka koji sam jeo, mada to više ne radim, nemam više proteina, pa ne jedem taj obrok, nemam više banana. Tako da, ajmo ovaj kruške. Tako da uživajte u videu, kalorijski balans i budite dobri jedni prema drugima. Na kraju videa ću to ponovo reći, vjerovatno. Kuhinska vaga. Ja ću sad pojesti jednu bananu i normalno moramo izvagati. Ali nećemo izvagati tako što stavimo čitavu bananu, jer ovo je 208 grama. Nećemo izvagati ovu koru. Ovo ne moramo raditi, ali evo recimo da vidite koliko je kora. Kora je 78 grama. Pricnemo tare, sad se vaga nulira. I kad stavimo bananu, dobijemo 130 grama, znači ovo je jedna velika banana. Sljedeći sastojak je mlijeko sa 0,9% mliječne masti. I sad ovdje imamo jako zanimljivi neki brojki, 0,9% masti, znači nisu slagali kad su rekli ovdje. Stavimo posudu, upalimo vagu, prešaltamo ovdje na mlijeko, mada 1 ml mlijeka je blizu 1 grama i naspijemo. Ja ću nasuti 185. I sad specijalni sastojak. 35 grama. Ti je 4 grama. Neću s tim 34. 37. 40. Ooo, sad sam pretjerao. Ovako, dragi moji ljudi, ja ove videe, odnosno ovaj odjelak snimam već par puta i uvijek previše počnem da pričam o svemu. Sad ću probati što manje da pričam. Ok, prije svega da predstavim ovu stranicu, ova stranica se zove kronometer.com. Jedna od stranica gdje možete bilježiti koliko pojedete. Ovako, da vas ne zastraši, znači, ovu puno ovdje nekih brojeva podataka. Arija, možeš samo malo sekundu da nešto reknem. Znači, ovdje imamo gore neki tab, tu imamo šta danas radimo, neke stvari koje smo radili u prošloj sedmici, hrana koju možemo dodati dodatno, znači neke recepte, neku hranu i postavki i pomoć. Ovdje imamo jedan kalendar, danas je 2.7. Ovdje možemo dodati hranu, dodati vježbu, dodati mjere. Ja sam ovdje dodao već jednu mjeru, znači svako jutro pod istim uvjetima ja se vagam, imam jutros 89,1 kg.
I to vidimo ovdje u ovom grafu, znači kako ja od 11. maja do danas sve manje i manje kila imam. Ovaj skok ovdje ću nekad drugi put objasniti, kažem kad krenem u to duboko onda svašta nešto imam za objašnjavati, ali danas samo unosimo hranu i objašnjavam kratko ovu stranicu. Ovdje znači imamo kalorije koje sam ja zadnje 2 sedmice uzeo, vidite ja malo šaram, ponekad sam imao 2800, ponekad čak 3100, a ponekad i 2350. Uglavnom, ovo dol ispod nas, recimo, za sad ne zanima toliko, ali za sad samo, ovo su vitamini, minerali, sastavi masnoća, sastavi proteina i tako dalje, tako dalje. To ćemo nekad drugi put. Danas idemo samo unijeti hranu. Znači, kliknemo na add food. Idemo na bananu kao prvu. Banana raw znači banana surova, kako reći. 130 grama. Mi smo izvagali tu bananu i sve je to u redu. Ali šta ako vi nemate vage i ako hoćete samo da počnete da nekako, ja toplo preporučujem da, kako kažem, blago počnete, znači da ne ulazite u ovo na glavačke. Kad ne bi imali vage, mi bi rekli banana je bila large i ovo je stvarno bila large banana, velika banana, jedna velika banana. I vidite da tačno, znači 136 grama ovdje piše, što je skroz blizu 130 grama, znači ne bi puno pogriješili u ovom slučaju kad bi uzeli veliku bananu, a pošto smo mi izvagali, ukustat ćemo 130 grama banane. I onda se pojavi ovdje 116 kalorija i još nekih puno brojeva koje nas ne zanimaju. Mi ćemo jednostavno unositi dalje. Unijet ćemo mlijeko. Mlijeko ovdje 0,9 nema. Ovdje imamo samo 1% mlijeko. Pa ću ja uzeti to 1% mlijeko. Već 185. Mada nije bilo grama, bilo je mililitara, ali ovo je jako blizu i već duže vrijeme tako unosim, tako da je to sve u redu. I zadnji sastojak koji smo u našem doručku imali je whey protein, a ja njega imam ovdje u plavom jer sam ga dodao dodatno, znači to imam precizno tu raspodjelu proteina, ugljikohidrata i masnoća, odnosno precizan broj kalorija. I njih 40 grama je bio, ako se dobro sjećam. I to je to. Doručak 358 kalorija, od toga 40,5 grama proteina, 40,6 grama ugljikohidrata i 5,5 grama masnoća. Znači, ako imate neki pitanja za ovo, slobodno, molim vas postavite, jer pokušat ću što manje da objasnim, jer ja puno počnem objašnjavati. Još jedna stvar, kad smo rekli kod banana, mogli smo uzeti ovdje jednu veliku bananu, znači možemo kliknuti na ovo i reći large, vidite da je to zamal large. Tako isto smo mogli uzeti ovdje mlijeko 0,76% čaše, dobro sad to baš nije neka okrugla vrijednost, ali ako bi popili čašu mlijeka, onda bi unijeli ovdje čašu mlijeka. Što se tiče tekućina, evo recimo kola. Ovdje imamo sve što ona sadrži, koliko kalorija na 100 ml uvijek, znači na 100 ml sadrži 42 kalorije. I sad, kad bi mi htjeli popiti ovu dozu kole koja je 330 ml. Idemo na soca sola, evo je ovdje, i reknemo, evo ovdje kaže 355 grama, to bi trebalo biti 330 ml. Sad kad mi popili tu kolu, mi bi popili 140 kalorija, ali fora je u tome što se ne bi ni najeli, niti bi išta unijeli od ovih vitamina i minerala. Vidite kako su svi vitamini i minerali, osim soli. So ima, znači ako pijete kolu imate so i šećer. Znači nismo se ni najeli, nismo unijeli vitamina ni minerala nikako. Zbog toga preporučujem da ako hoćete da smršate, da prestanete piti sokove kompletno. Ali vidite kako, na primjer, banana nam daje recimo B kompleksa, vitamin C, daje nam bakar, željezo, magnezij, mangan, kalij i tako dalje. Zato je bolje jesti voće i povrće jer imamo dosta ovih mikronutrijenata.
Već sam počeo da pričam dodatne stvari, ali šta ćeš, takav je život, moram napraviti malo duži video. Ja sam htio da napravim, da vam doslovno dajem zalogajčiće ovog, ali moramo negdje krenuti. Krenuli smo evo ovdje. Ako vam nije jasno, imate, kao što sam rekao, video o ishrani, ja ću staviti link negdje dol. Biće još više videa. Pogledajte taj video par puta, pogledajte ovaj video par puta dok vam ne bude to jasno. Pogledajte video, pokušajte nešto uraditi, ponovo pogledajte video, pokušajte nešto uraditi, naučite nešto novo, pogledajte video, vidite nešto novo što ste naučili i tako dalje to ide. Tako da nemojte se samo bojati krenuti s ovim. To je najbitnije, da se ne bojite krenuti. Evo, za kraj, sami kraj obećavam, znači ja sam planirao ovaj video napraviti da bude 3-4 minute, evo već se ispostavilo da će biti oko više. Ovo sam ja jučer, evo. Znači, ovako izgleda dan kad ga završite. Evo, sam za kraj kako izgleda. I na kraju dana sam ja pojeo jedan Snickers, koji je 240 kalorija. Znači, ja sam rekao sam sebi 2500 kalorija, znači između 2500 i 2600. I imao sam na kraju mjeseca Snickers i jako mi se Snickers i bilo je ekstra. Samo hoću sa ovim da kažem, dijete, nemoj jest ovo, nemoj jest ono, jedi ovo, jedi ono, nema toga. Sve se svodi na koliko unesete kalorija i koliko potrošite kalorija. Ako više trošite, možete više i unijeti, a ostati mršavi ili smršat. Ako više unosite, a manje trošite, možete se udebljati. Tako, Arija? Tako, Arija? Uglavnom, čekaj sam sekundu da se odjavim. Dođi kod mene, dođi, brzo, dođi. U redu. Hvala što ste gledali i budite dobri jedni prema drugima.